بص بقى يا برنس، وانت بتفتح محلك كده او الصالون الحلاقه بتاعك لازم تيجي رأفت صيام عشان ايه؟ تاخد شويه الحاجات العسل دي تبقى عندك في محلك وتساعدك في شغلك. جايب لك النهارده ماركتين في جي ار وكيمي، هعرضهم عليك حته حته يا باشا. اتفرج على شويه الشغل دول. النهارده شركه زي في جي ار دي بتقدم لك منتج يا باشا تحطه في محلك كده وانت شغال بفضل الله. جايب لك حته شغل ديجيتال يا غالي. اتفرج يا باشا على المكنه عامله ازاي، كشاف، شغل عالي، سرعه كلها ديجيتال. لو وصلك شغل كله تقيل، حته شغل محمله، حته شغل نظيفه، جاي معاها كل حاجه انت محتاجها لشغلك، كل المقاسات بتاعه الشفرات، فرشه التنظيف كمان، والزيت والشاحن كمان جاي معاه القعده بتاعتها. يعني انت يا باشا هتبقى كل شغلك تمام التمام. حته شغل جايب كل المحتويات بتاعتها، كل حاجه مختومه في جي ار اصلي. بقول لك ايه، كل الكلام ده شغل نظيف موجود عندنا في رأفت صيام. تعالى بقى عشان جايب لك برده حته شغل زي دي كده، مش هخليك تصرف جنيه بره العلبه دي. العلبه دي جاي معاها فوطه لشغلك، جاي معاها طقم كامل حتى الامشاط موجوده، فرشه التنظيف برده، فرشه شغلك، فرشه تنظيف شغال، عندك الزيت بتاعه شغال يا غالي، عندك برضو ايه الشاحن. على بقى الايه العريض بتاع الموضوع كله، المكنه نفسها مكنه معدن كلها، حته شغل نضيف بما يرضي الله، تاخدها وانت مطمن. جاي معاها كل المقاسات بتاعتها برضو كلها متاحه. ده الشكل الثاني معانا، زي ما انا قلت لك مش هخليك تصرف جنيه بره العلبه دي. كمان معاك الشكل الثالث برضو نفس الكلام من كيمي، ديجيتال، بتعلي وبتوطي منه. المكنه كلها مقاسات تمام، فيها الاضاءه بتاعتها برضو. تيجي هنا تبص يا غالي هتلاقي الشاحن بتاعها، هتلاقي كل مقاس انت عايزه من 1 لحد 10 متاح، والفرشه، وكمان معاك الزيت بتاعها. كل ده في بوكس واحد من شركه كيمي. برضو النهارده جاي اعرفك ان احنا جبنا لك المقص الايطالي بتاع الشغل بتاعك، حاجه تعيش. برضو معاك زي ده مفحور ميدن ايطالي اهيت، شغل عالي، مقص يعيش معاك برضو. كل ده واكتر في رأفت صيام. حبيت اعرفك بكل حته بتيجي جديده متاحه في رأفت صيام.